Korean mukbangers lar hamzi hi mukbang entrin te chuan kan hriat fur ka ring video masalama khan makeup dora thok thin YouTuber hlo tling tak ani chhaudan te a thakhat YouTube hlo ina foreign car pakhat alei thei zan ti te kan tar lang to a channel pa ngai hamzi ti hian million som pathum chuang za subscriber aneya a channel pakhat zok wondering hamzi ti po hian million khat chuang zet subscriber anei to bok ani heti taka khovel huwa palar hamzi hian thil thup alo nei reng maya enge a thup chante kan ngai thla hodon ani a thakhat hlo tam zia kan soito a ma se he hi du tok mai lawin engtik nia emo chuan YouTube content siam hi a hrisel na in atlin lo hun emo ama po in cholsan adu hun ala thleng don ani ti sia in tharuk liam ta atang khan alo chak thin restaurant alo nei reng maya hamzi hian hetianga aruka akal pui chan hi an dor chu alarna hmanga vorlar adu lawa tharuk chung khan an ei siam te chu na sataka ma an son theinan customer feedback atang ten an lo in zir fe to ni in asoi ani an dor book tong man gun hua hi nakwondong jongnogu so la om ani a anrama Japanese le Chinese style restaurant chei anin ti mu viau line ani chuan apon lam le achung lam hi manlai Korea zia rang lang thei ang ber turin a designer an main menu hi a channel a po a ei war gukbak ni in hei hi Korean chole soup ti poltin ani do ber ome adu thu sam ang thlapatuya siam tur hian abroad anti mai atui hang an man tur hi thlani chung zet asiam dan an thla kwala tharuk chung chu an customer feedback atang an recipe hi an enthla a an thla kwal bok ani an thil pol tu reng hi atam thei ang ber chu dora siam sa chemical tel hmang lawin an ma ni kut nge an siam hmangin atui dana na satakin danglam na asiama ati fresh ni in an soibok ani 저희 가게에서 사용하는 양념류는 최대한 기성품을 사용하지 않고 수제로 만들려고 노력하고 있는데요. 국밥 양념장을 직접 만들고 숙성해서 사용하고 있고 이 양념장이 저희 국밥의 킥인데 개인 취향은 존중하지만 제가 생각했던 완성형 국밥 맛은 양념장을 풀어야 100% 나오기 때문에 양념장을 덜어내고 드시면 조금은 아쉽더라고요. 씨를 제거한 후에 각종 재료가 든 소를 넣어 수제로 만들고 있어요. 1차로 초벌한 후에 주문이 들어오면 다시 한번 튀겨서 바삭바삭한 식감을 즐길 수 있도록 제공하고 있는데 정말 처음부터 끝까지 수제로 만들다 보니 대량으로 만들기 어려운 탓에 한정 판매를 하고 있습니다. 오전 오후 2번을 만드는데 너무 바쁠 땐 추가로 만들 시간이 없어 주문을 마감하기도 해요. 점심시간에 국밥과 함께 가장 주문이 많이 들어오는 기본적으로 특유의 향과 잡내가 있기 때문에 그걸 잡기 위해서 많은 노력을 했어요. 직화로 여러 번 뒤집어가며 초벌 후 직접 만든 간장 소스를 5번 덧발라 구워내서 잡내도 잡고 맛도 잡았습니다. 처음엔 잔반이 많이 남아서 이유를 살펴봤는데 술안주로 드실 때 시간이 흐르면 말라버리고 딱딱해지는 경향이 있더라고요. 이후 조리법을 조금 수정했고 an eitur te hi ni tin atharin an siam chop vek thina atira chuan han siam chuan changte nei thin ma se atuka an hmangnon ngai lem lo ani ome andor hi subway bulmai omani awangin hetia YouTube lama apuan zar ma po hian customer an nga viau maya hamzi hian ama pola asum don voi khatna ani awangin a thei top achua a restaurant blocker customer feedback te chu ni tin an chiara an ma ni dor tu ten an lung oi tok lo na an Thailand te chu an chin che in an ha thokhonen meeting an nei ngal vat zel ani manlai Korean namzia rang an pholan na chat awang hian kum upalam dor tu an nga a hamzi chuan an ta na ol samjok na ti in khol manga order lak tir lawin an mi chhorte avil tir mai zela he hian sum he jok ma se kum upalam ta na ol samjoka heti khop hian an customer care acha ani an menu atel lo an customer ten an lamun te chu an han tel le lop lopa chu tiang bokin an menu atel si an order tel ngai lem lo te chu an pai chen le boka an ma ni hian a in chi ya le an e tu siam dan bi ka hian brand shan an nei bok ani ama mai ba ka a team member ten an puina sa a an e tu siam chu Korean ho ngai na chong ani MT te ngun takin an zir chianga an e tu siam te hi chitam jok chop chuak turangen na omma se soito angin an seasoning te hi ready made ani lawa an mani siam chopam mana wangin an tlin tok ani ri a tuna ri chuan an chop chua sam ne so taka enkol ri atum thu asoi ani atira tarlan to angin he dor hi tharuk chung zet puan zar lawin alo kalpui to a du ni se atira tanga lar hat thei
ani mase inzirbel anga izia ashia a khovel huap shiat ani awangin che chwal poizia asha thiama an inzir fe nuwa chau a channel lama apuang zara heti chung hian hamzi chuan a fence te bula kador ani awangor ngorin ron pan lo ula helai hnaya in kalrem chang ani chuan minlo dor ve thau do ne ti in a fence te acha ani